Ukpa bakhuj pop liu bakhat saw ulalet shong jathat hakashnong Castel Gandolfo kabajengai kumbashi kanta na Vatican. Ulapoi hangta hakajan mi chung kasingi ublei san tarik unaitung bat unsa hadu ka arpuh nyau tarik unaitung. Hagani kapor upub un shimpor ban shong thaj ban duai ban pulikot bat ladala ban lekai sport kindiat. Namar kani kijing shong jathat jong ukpa bakhut en sapan sange shipor ya baro kijing lang lembat kijing kendu shimet bat kijing kendu kerpang. Kijing lang kin sedang biang hakasingi balang san tarik unailar. Henry kijing duai angel utrai hakisingi uble kan beteng kumba julong Henry en penlong yaka ha Piazza della Libertà ha Castel Gandolfo ha St. Peter Square. Enda upup ulapoi ha Castel Gandolfo. Ki bait rungit kile lumlang krui hakashnong ban priang sngo bhaya u dah ka jingkmen. Ulami syaka balcony jong ka Apostolic Palace ban ai kuble yaki. Ka jan miet kabakkemen Castel Gandolfo laong ukpa bakhoi. Ula ai kuble ya baro ki balawan ban priang sngo bhaya u bat ulaong ba usngo kemen ban penlut yakini kita yau ban syong that shipor. Ulapan ken maru bakalong kabakong san yangi banyal lumlang kum shiying shisam bat kum shihmen shipara. Kat bagi pat ba kidang priang sngo bhaya u da kajing risa bat kajing kemen. Ukpa bakhut ula kerku yaki. Ula ong bakin saya kendu biang hakas utrai bat lesi haki wei pat kipor kat ba udang don hangta. Ula penti kenaru ba unang yai duai na kabenta jongki bat kerpa di ublei ba un yai senran bat kerku yaki. Haus 6,000 arpusan baladem upo beliau bakhat sa ula pelut kattu kat nisngi ha Castel Gandolfo. Wat hapdeng kapor syong that jong udang beteng ya kattu kat ni kikam jingelam mensiem. Ulapan menta ya kemas pokut ha Borgo Laudato Si, ulalet jengo ya ka parish St. Thomas of Villanova, bat ya ka cathedral jong ka Albano. Ulaya kendu ru ya presiden jong ka Ukraine Volodymyr Zelensky, bat ula keren lengba ka telepon bat menteri rang badu jong ka Israel Benjamin Netanyahu, bat ru presiden jong ka Palestine Mahmoud Abbas. Ban kentu yaki bakin le kat baki dan la ibor ban wan ra biang ya ka jingesuk bat ka jingekren sngotu jingmut. Parish priest jong ka Castel Gandolfo habakran syakilat pathai kubor ulapan pau ya ka jingkermen jong ba ukpa bakhut unla ban penut por ha ka nikashnong da ka jingkemen bat jinghun mensiam. Ulapan pau ru ya ka jing sngongu ya ukpa bakhut namar bahaka por ba uai kublei ki pai runget na balcony ula ai kublei kerpang ya parish priest bat ya ka parish hi barok away kani kala penkendet ya ula ong hagasingi sajan kata khatway tarik unaitung ukpa bakhut unsa bam jalang bat kumba ars pangut ki breu ki paduk bekerdu ha Borgo Laudato Si. Hagane program an sedang shwa da kamas bakhut da ka ba pendet jingmut ha ki jing duai ban sumar ya ki jing thau ublei. Kani ka jing lang ka ba kerpang kala sedang ha unailar hajar arpusan haba ukpa bakhut ulaya bam jalang bat ki paduk bekerdu na ka diocese jong ka Albano ha Italy. Nadu kata kapor kani kala long karukom ka babaha ka baju penlong man la usnam da ka Laudato Si Center for Higher Education ka bapet bat penyat ya ka project Borgo Laudato Si. Man la usnam en sakot ya ka wei pakawei ka diocese ban wan lam ya ki breu ki baduk ki bam don yeng don sam bat ki baya kendu ya bun ki jing Baro kin sayo ya ka lar ban ya kendu ya ukpa bakhut hapedeng ka jing internet jong kamaryang. Ya kani ka program menta usnam la penlong rengkat da ka Laudato Si Center for Higher Education ka Dicastery for the Service of Charity bat ka diocese jong kanong barum. Da ka jinga trelang jong kini ki kenhun ki beten denti bat kershan ki baduk ki bakerdu bat ki badon kam jingarap hanong barum.